اومیده محمودова مادری تنها است. در بینای قصر فرهنگی سابق کلخوز این کنجک خرد برایش سرپناه گشته است. همراه فرزندانش اینجا اجاره میشیند. در اینجا با دستگیری پدر و مادر و مهنت خودش زندگیشان را پیش میبرند. چوکم خدا خونه پدرم گشتم. در مکتب خیلی مدیر اول وقتی که خانوادگی شده بودم بعد 4 سال زندگی در اصلی واسطه 7 سال کار کردگی بودم. بعد اون کار کردم خیلی گودکور بایوی رسوندم. خب مهنت دست خودم نه کرتا دوختم، شیروز دوختم، توقی دوختم، میت چکن چیزای میلی دوختم. با جوش میشید چوبق میکردیم عزیزه. گودکور خیلی بایوی رسوندم. هم قصول. حیات اولاداری اومیده زندگی یک جای با شوهرش امید و آرزوهای شیرین او دیر دوام نکردند. بعد 4 سال حیات اولوی شوهرش از اومیده جدا شد. اومیده از خانه شوهرش با 2 فرزند نابالغ برآمد. در تنهایی آنها را با مشکلی کلان کرد. 21 ساله 22 ساله بودم. 22 سالگی تونده علاقه شما مادری تنها شدم. 22 ساله بودم. با تقدیر اومیده بر این همانند مادران در جامعه کم نیستند. با چنین احوال بسیاری آنها حیران مانده و کجا مراجعت کردن را نمیدانند. در چنین وضعیت دولت به آنها کمک‌های اجتماعی میرساند. این گونه مادران در مرکز اجتماعی کودک در خانه و قید گرفته میشوند. مادر تنها شخص زن است که او نکاح ندارد و صاحب فرزند می باشد. نکاح رسمی ندارد و صاحب فرزند می باشد. مادرانی هستند که مادران تنها آنها حق وقتی که در مکتب نمیخوانند، وقتی که حق و حقوق خودشان را نمیدانند، ما همچون کارمندان حفظ اجتماعی با آنها راهبردی میکنیم. در یگان هست است که مادر تنها حقوق خودش را نمیداند، فرزندش را به مکتب سپارد لیکن فرزند او شهادتنامه ندارد. او به ما مراجعت میکند که فرزند من شهادتنامه ندارد، من خط نکاح ندارم، من به کجا مراجعت کنم، به من چه خیلی حقوق داده می شود. البته ما آنها را راهبردی میکنیم به نزد حقوقشناس، برای مصلحت میرویم با آنها همراه یک جایگی، یا اینکه اون چیزی که از دست خودی ما میاد ما با آنها یاری خود را میرسونیم. حمایه حقوق مادر تنها در فعالیت شعبه کار با زنان و اویله پراه مانده شده است. این گونه مادران میتوانند به اینجا مراجعه نمایند. در شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسع زنانی که مراجعت میکنند مادرای تنها هستند، یعنی از با سبب‌های گوناگون از زندگی‌هاشون محروم شده یگان ناسازگی‌های زندگی میشوند. علاقه اینا مادرای تنها میشوند که مادرای تنها صاحب 1 فرزند، 2 فرزند، زیاده از 4 فرزند هم هستند. در سیاست امروزه، در اقتصادیات امروزه او در بسیار زندگی در مانعگی میشود. با اون خاطر با ما مراجعت میکنن زنهای تنهایی که بسیارتر برای گرفتن قطعه زمین نزد حولگی که با ما حکومت ناحیه وسع یک زمین نزد حولگی تامین کنند و بعدا به خانه و زندگانشان برای آینده فرزندشون میکنند. با هستن زنهای تنهایی که مادرای تنهایی که مراجعت میکنن برای روزگارداریشون که سطح اویله‌داریشون پس هستند از جهت اقتصادی. مادرای هستن که مراجعت میکنن برای فرزنداشون با مکتب‌های عالی داخل نمودن، با خانه اینترنت سفر بر کردن، همه اینو در مراجعت میکنن. شعبه ما در اساس قانون‌های عمل کننده طبق قانون پیشنهاد میکنیم و وابسته به ساحه‌هایی که در بر میگیرد. فرض کردیم مادری که دایی به زمین مراجعت میکنن، ما با ارکیتکتور ناحیه بخش معماری داریم و بخش معماری پیشنهاد میکنیم، در نوبت اول میگیرن، در مرحله های آینده بر موافق روی خط به زمین نزد حولگی پیشنهاد میکنن. هستن مادرایی که گفتیم برای داخل کردن امتیازهایی که از طرف حکومت هستند. ما مکتوبای دستگیری داریم و دانشگاه شهر کلوب، دانشگاه شهر قرآن تپه، دنغره، ناحیه دنغره دستگیری ها هستند که میروند در هم دانشگاه تحصیل میکنند. این رایگان هم هسته. این شهرناموی نه و بوجویه خیلی هم استفاده شو میبریم.
оное ки сафарбар карда мешавад ба хона интернетҳо, мо дорем бахши ноболиғон ки доир ба ноболиғон сару кор мегиранд. Комиссия, мо ҳам ҳамчун аъзои комиссия ва онҳо ҳуҷҷатҳое ки истифода мебаранд барои пешниҳод қабул кардан, ҳуҷҷатҳоро дастрас карда аз рӯи имкониятҳо ёрдама мегиранд ва ба хона интернетҳо сафарбар мекунанд. модари танҳо барои тарбияи дурусти фарзандони ноболиғ худ метавонад ба комиссияи ҳуқуқи кӯдак ки назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия фаъолият дорад муроҷиат кунад. мо аз имкониятҳое ки имрӯз ин хоҳар аз инҷо нисбати мо бисёр рафта омада зад, мо ҳуҷҷатҳоеро ба низом дароварда ҳамон маводҳои даркиҳоро тарк метем ва фарзан ин касро ҳарчанд ки дар ин ҷо як гап ҳаст ки фарзан ин кас мо ҳам ҳуҷҷатҳоро лозимро кардем барои гирифтани таълим ба мактаби интернати деҳа равон мекунем ва дар он ҷо ҳарчанд ки синни соли ҳам ба ҷои расида барое ки аз дар мактаби интернатҳо аслан синни як ё дигар синни сол имрӯз вақте мебинем новобаста ки синни солаш ҳам синфи нӯ ҳам бошад, мо ҳаракат менамем ки бетаълим тарбия намонанд, аз назорат дур намонанд ва шахсе шавад ки ба модараш ё ба падараш ё ба ҳамин ҷамъият хизмат карда тавонад. зиндагии модари танҳо ва тарбия намудани ду фарзанд барои умеда осон набуд. ба ҳамаи мушкилотҳо ӯ тоб оварда барои таҳсили фарзандонаш худаш шароит муҳайё сохт. қин буда бо ман кӯмаки падар модарам буд. ҳамин падарам ҳаминҷа ки дар мисол хайку нигаҳ мекарданд, чӣ мекарданд, бо хеле дилам бақувват буд. шугунаи падар модарам ҳам дилам бақувват буд ки падар модарам хай ҳаст хона. мудари танҳо қина. мо зира нафаҳмидем ки қин буда мудари танҳо. наввал хайку хеле ёш будем, намефаҳмидем. хай кӯдако майда ту чанд калон мешида, бо қин буда. фарзанд вақте калон мешида, бо шароитиш бо қин буда. бо чиш қинае мудари танҳо. ҳам қашан мефаҳмем ки хай қина. қингариш дар чие ки мисол фарзанд калон мешава, ӯро хондан дар кор, ӯро тарбия хуб кардан дар кор. мисол хай фарзанд чӣ хел бигем, барои рост рафтан, мисол ба адаб шидан чиш қинае. ӯро баъд пӯшондан, то чанд рафтан калон шава, чиш бисёр мешида. умеда фарзандонашро дӯст медорад, лекин дигар хоҳиши шавҳар карданро надорад. хаку мешида шавҳар кунем, зиндагии бо барпо кунем мешида. хаку чӣ хел бигем, фарзанд як тегаро бо як тега чӣ хел нигаҳ мекунад. мешид ки мисол шавҳар кунем, хай хона обод мисол барпо кунем, хай хотири фарзандо. то амиқачина падару модари хелам ами фарзандимро мисол нигаҳ мекард, дар хонаи падару модарам будам. ёрдам фақат ёрдами падару модар кардем. ман айроями дило нашидам ки мисол бо фарзандома бигирем, дигар ҷо барам. аки ягон вақт будам ҳолате ки хай мешида хай биё шавҳар кунам гуфта. мешида кова ҳолатиш мешид ки хай мисол хонаи обод боша ба тарзи худа дигаре. ай хотири фарзандон хай дило нашидам. ростига ба ай хотири ҳамин фарзандон нахостем ки барамда ба чӣ хел бигем купиянда гапш буда ғалона намешав. имрӯз мисол хеле афсӯс намехӯрем ки хем шавҳар мекардем, баъди шавҳар хеле як вақти аввал нашид мумкин бубад ҳамин ҳасад неша шигуна мекунем ки ҳам як соҳиби хона дашам ки бачаам хай хитобташ бо оиладораш кам соҳиби як навасача дигар чӣ намекунем. зиёда дигар пешаймон нестам. не барои худтон ҳаёти худтон ки мисол шавҳар мекардем бо не ҳеҷ вақт чӣ нестам. афсӯс намехӯрем, тари пешаймон нестам. пушаймон нестем ки дигар шавҳар накардем. дигар пешаймон нестам. хай мумкин ё ҳаёти оиладорӣ ё ҳамин шавҳар кардан дар дилтон зад, аммо зиндагии оилавитон безеб буд. зиндагии хай оилавӣ чӣ хел безеб буда ку хай чӣ хел бигем зиндагии ҳаёти дием бо қинае. ҳаёти дием чӣ хел бо қинтаракай. акҷо мебинам ин қина. хай мебинем охир бисёр дамо ҳастанд мераванд бо мегардан меянд. мисол гудаки худа як одами гар чӣ хел ҳастгар меғанҷонани нигаҳ мекунад. айрои ҳамиш хай ки мефаҳмем мебинем қина ка ҳаёти дигар. ҳамчун модари танҳо мисол кӯдакои шумо ягон ёрдам кӯмак мегирифтанд ягон ҷо? кӯдаки не ягон ҷо ёрдам мегирифтанд. хеле ёрдаме ки бигӯи кӯмак ягон ҷо расстагӣ нестад.
الامین میگیرن؟ علمی لازیرده کودکی مدکی میگیرن. کودک یکم ده طلب نکردی؟ نه طلب نکردم. کودک یکم است و علمی که فکر نیستم یکم یوردم طلب فکر نیستم ای کودکی دیگه میگیرم. شما میدونین همچون مادری تنها مثال شما چی حقوق دارین؟ چی حق دارین؟ حقوق نخدم میفهمم. چی مثال؟ کم تشویش میده. نه مثال چی حق دارین شما؟ چی حقوق دارین همچون مادری تنها؟ مثال دیگه شما خود نکردین؟ حق دارم خودم فرزندم رو باید برسونم، فرزندم وقت ناز نگاه کنم، اولیا برپا کنم، زندگی مستقلانه. مثلا میره حق حقوقی مثال هست دارم. که میرم من خیلی نگاه کنم چون پدر و مادر ولی من فرزند کلام از میگه که بچه اول پدر میگم بعد مادر. برای که هم مامو پدری هم مادر. شما من بچه می کلام میگه هم پدری بامو هم مادر. اول پدر میگیم بعد مادر. که مقصد مورا زحمت کشتی عذاب کشتی این قباوی رسوندگیم. که در قسمت بده دیگه معقول شدگی چه خیلی بگیم میگه عدد چه خیلی بگیم عدد کردگیم بامی تر زندگی عدد کردگیم. یعنی همه خیلی زندگی کردیم مثال دیگه نمیخوایی که شما؟ نه دیگه نمیخوام اون خاطی عدد کردگیم. همین سلامتی بشه تنی ساعتی به فرزنده باشه. همش مده. خوبی همین خیلی ممکن همین زندگی همین خیلی مادری تنها بودن هم یکون خوبی داره و برتری داره. مادر تنها خوبی شخص دیگه نه خوب نیست که مادر تنها خوبی چی خیلی بگیم. مثال فرزند به رسوندن قینه مثال او را توی میکنی به تنها قینه خوب نیست خاک در قسمت که چیز باشه دیگه. از شما مثال دوره پیریتون اندیشه کردگین؟ دوره پیر اندیشه کردگیم تو چون که در پیریم چکار میکنم بچه هم زن میگیرم بعد وقتی نمخدم تاقه شکل میگم خاکی شک قسمت خداوند شک توکل بخت بود در قسمتون چیزی باشه. در قصر فرهنگ اومیده تنها نیست. اینجا 4 اویله زندگی دارد. مراد بگیم هم تقدیر اومیده هست. همراه 3 فرزندش 3 ماه می شود که با اینجا کوچیده است. زندگیمون زندگی شرایطی ساز نداریم اکا جان. یعنی عذاب دارم به خدا که زورم آمده به حکومت به جماعت به همه جا مراجعت کم به دادم هیچ کس نرسیده اکا جان. برای نمی خاطری 2 فرزند جان میکنم که 2 بچه کم بی صاحب نمونه. قینی بی خونه و داری عذاب کشیدم بی خونه و درم بنامی پروردگار نمی خدا در طور سرمون صاحبه بعد حکومت پرزیدنت خدا پرزیدنت نگاه بداره و صاحبی ممکنه. شما 2 فرزند دارین مادرتان؟ 2 بچه و 1 دختر دارم 3 فرزند دارم. همین 2 بچه هم در جان کنده هستم که صاحبی 2 سوتیخ زمین بتنم که همی خونه شون کنم ای هر دری مردم جمع شون کنم هر جا دفردگی. قینیگری شما داره چه مادر همچون مادر تنها؟ قینیگری هم نمی لیچی و نمی شوکه و نمی سال به خروکه و نمی شرایطی به خونه و دری و در میدان موندن بدنم به اکا و به دودار بدنم به صاحب بدنم به شوهر به شوهر بدنم چند ساله که شوهر نیست پرت افتم برآمد برفت. نمیتری عذاب دارم نه اکا دارم نه دودر یا اتای کسلی دارم 6 تا فرزند دارم مرا صاحبی کنه و گل اکوشا صاحبی کنه رحم نمیتم و این در نمیتری عذاب دارم اکا. برعکس اومیده مراد بگیم خط و سواد ندارد. همگی 3 سیم خونده است. میگوید که سر راه تحصیل او مادر شده بود. بیسوادی بهنری برای او امروز مشکلات زیاد رو پیش آورده است. به هر کاری که راست آید مشغول شده زندگی فرزندانش را امروز پیش میبرد. ما روی اوچه مردک مثال اکا دودر مرد ندارم کسا که ما بدشتمون ما خواهر ما نه 12 ساله ما خواهر ما ندیدم در کوی چیلق ترکونه نمیتری عذاب کشیدم اکا هیچ کس به دادم نرسید است. مادری تنها بودن قینه به سال به مردی نگی و مادری تنها بودن قینه 2 فرزند کلون کانش وسونه 2 بچه و 1 دختر. شما 2 فرزند چخیل کلون کردین؟ بنمی عذاب هر جا کوارتیرا با کوارتیرا شتم با خدا کوری هر کس توقع هر کس ششتم روزی 2 گلک مگذروندم چیکار کنم اکا ما 12 جا علیش کردگیم هر جا کوچیدم اکا هر جا رفتگیم. برای فرزندان یگون کمک میگیرین؟ نه یگون کمک نگرفتم نه یوردم ندادن. نه نمیگیرین؟ نه نمیگیرم نه فقط کاری مردم میکنیم توقع مردم میشم نمیرم
мисол палас қолина мисол гандами мардама мешум гулакома ёрдам метавонем ягон деҳқонӣ да ягон каса ёрдам метавонем пиёз не ина мегирем аламен нагирифтам не надодам падаршона даракшона наёфтам падараш дар куҷо будана намедонам о доранд шодона ва ҳар се якш доранд савод чунакам чениам будагӣ бо муаллим дарс додагия чанд қарики бошанд тарис ба савод нестан айриам якум дар интернет дохилшон кунам қабулш кунам хубай накунан ҳечи ду бачая духта калон кан нами беҷо бемакон нами фарзандам шидаст чикор кунам ака айрӯи дисти норасо азоб кашидестам бехонау дарам ака шароит мена дидем ки чӣ хел шароит дорам ҳар се фарзандони Муродбегим аз шавҳари аввали ӯ бе қайди никоҳи расмӣ таваллуд шуданд. баъди издивоҷи дуюми ҳаёти оилавии ӯ ин дафъа низ бо нокомӣ анҷом ёфт. худ ман мисол фарзандам бесоҳиб монд соҳибиш кардам модарам фарзанда партофта мешава ака фарзанд чӣ қа мисол чия ки ба ҷонат мегирӣ мепарвариш шумо фарзанди шавҳартон якмаш рафт баъд ба хотири фарзандо шавҳар кардед бар хотири фарзандом шавҳар кардам фарзандома азоб доданд биромамома ҳамин ҳар се фарзандат аяк падарай аяк падарай ана баъди шавҳар якум то чанд шавҳар мекунед якта кардам зами хел сиёҳбахт шидам дига биромам омадам азобам дод фарзандота навардошт навардошт фарзандома ба гулакома навардошта камиҷо та бачама қати духтарам гуфт ки худа тоқа бошӣ соҳиби некунем набошӣ шумо ба мақсаде ки барои фарзандот ма ба мақсаде ки ҳами соҳиби куна гулакома соҳиби ду хонаакам куна ки накард бо шавҳар кардан намехоҳед не намехоҳам дига шавҳар бас ҳамида гудака худо калон кунам дига шавҳар намекунам азоб додам гулакома азоб додам намекунам дига шавҳар ка намехоҳам ҳами ай ҳукумат талаб дорам ки ҳамида сотиха бита ёрдам битан хонам кунам яъне шумо танҳо будан мехоҳед модари танҳо будан азоб додан гулакома ман мисол ай пишокаҳа ай хӯрокаҳа ай тарзи нигаҳбина чӣ хелай маъмура фақат назорат кардам меҳнат кардам адди мисол чоба кардам дарс дохтам кор кардам маъмура ай чӣ муҳайё кардам шаша шикоят карда нестам то ҳозира оила мушкил аст пешбарди оила мушкил аст дар зиндагӣ барои таъмин кардани фарзандам мушкил аст оила маҷбурӣ нест оила маҷбурӣ несту оилара дар доираи оиладорӣ кардан вазвин аст барои тарбияи фарзанд вазвин аст барои зан мушкил аст ҳамчун агар зан модар танҳо худаш дар тарбияи фарзанд бошаду ҳам дар доираи оиладорӣ дар доираи иқтисодиёт ки ба хона таъмин намудан фарзанд проблемош васеъ ҳастанд ба таълиму тарбия фаро гирифтан сару либос хӯрондан ояндасозӣ кардани фарзандамни як саҳми бузург аст як модари танҳо азодаи худаш парварда наметавонад агар ҳастанд модарое ки 5-6 фарзанд доранд ҳамин ҳолатҳоро барсар карда ин ҳам ба дастгирии яке аз волидайншон ҳастанд ба дастгирии падар модар ҳастанд ба дастгирии акаву додарҳояшон ҳастанд ки ҳамин модари танҳоро дастгирӣ мекунанд ҳамун фарзандое ки дар ихтиёр дар тарбияи инҳо ҳастанд ба воя расонда метавонанд Муродбегим аз чунин мушкилотҳои ба сараш омада роҳи халосӣ меҷӯяд умеда бошад баъди муроҷиат соҳиби қитъаи замини назди ҳавлигӣ гардид фарзандонаш манзили истиқоматӣ месозанд баъди ба анҷом расидани сохтмони хона умеда хоҳиш дорад ки ҳамроҳи фарзандонаш дар хонаи худашон ҳаёти осуда пеш баранд зиндагӣ худо айбад накуна худоро шукр Муродбегим ҳам орзуи ягонааш соҳиби қитъаи замини назди ҳавлигӣ шудан мебошад ӯ ҳам мехоҳад ки ҳаёти осуда дошта бошад